no we sad obani kaina da no luhong bu nupi sing adagidi luhong gadaba adagidi hogalak pa nupi macha sing lei sabi no phagalak pa sing do khoi masa yam naning ba du khong yam naning ba hakjang ga se jing dum thawal ba gi yam crepiness oi ba yam na dry over do fa na ba gi damak ta ko seasoning ba nupi mayam le yong ne khale duna ai samak so seasoning khoi skin se jam dry ro ga mari mari thok pu taw ye ba adu du sunatana khoi hair sing to remove to ba ya na ba gi damak ta aina season ba cream do myam da share to mang so video khudi makta dum season na ut krawani se dele ko ai season na yaw de se packet ani da la kani aduga kamaina apply to ni habado adu su aina service ka uchara bani ado apply to na bi da makta applicator superior e ado mang re ko aduna se dele sigi Neud ki anti tanning hair remover cream se documatics na banu ngai bani tu kong nan bani loina na skin su moisturize to bani nungsa gi mangani skin mushalak pa lerga su segra gumba kai gumba season na da adu ngok thok pa ngam bani myam na pam ba ta ga di ai link description da chher ma ke myam check to biro ka